Abantu ibihumbi bashyigikiye guverinoma ya Ethiopia ejo bateraniye mu murwa mukuru Addis Abeba bamagana abarwanya ubutegetsi mu ntara ya Tigreya y'igihugu. Guverinoma yanenzwe n'amahanga kuri ubwo bushyamirane. Ingabo za Mozambique n'iz'u Rwanda zafashe icyambu cya Mocimboa da Praia ahari ibirindiro bikomeye by'inyeshyamba. Igisirikare cy'u Rwanda cyabitangaje ejo ku cyumweru. Tunisia yatangiye gutanga inkingo za COVID-19 mu gihugu hose. Ni ubwa mbere haba igikorwa gisesuye nk'icyo kuva igihugu gitangiye gahunda y'ikingira mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka 2021. Amazu ibihumbi yarangiritse muri Sudani nyuma y'imvura nyinshi yaguye uyu mwaka igateza imyuzure. Naho muri Burkina Faso nyuma y'uko Hugues Fabrice Zango yakiranywe ubwuzu atahukanye umudari w'umuringa rukumbi igihugu gikuye mu mikino Olympique ya Tokyo, yavuze ko yiteguye imikino izabera i Paris mu Bufaransa mu 2021 kandi ko yizeye ko azatsindira uwa zahabu.